inyunguramagambo official. amagambo. Yes, urakoze cyane rero, reka nangere ngusuhuze nguha ikaze kunyungura amagambo official nanone, kandi ngushimira uruhare ukomeje kugira mu iterambere ry'inyungura amagambo official. Ndagushimiye cyane, komeza udukurikire, komeza ukande like na share n'abandi bamenye ibyo turi gukora. Rero noneho ndagarutse ngo turebe abantu noneho bakize kurusha abandi ku isi. Urutonde ruri guhindagurika cyane kuko mu cyumweru gishize witwa Jeff Bezos uriya washinze Amazon yari uwa mbere, ariko ubu ngubu biraza ko gutungura ni wumva uwa mbere muri abangaba ngiye kukubwira. N'urutonde rero rushya rumaze kujya hagaragara aka kanya rugaragaza abakire ku isi uko bagiye barutanwa mu mitungo yabo. Yes, turahera rero ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe. Turahasanga uwitwa Sergey Brin, akaba umutungo we uri kubarirwa muri miliyari 115 zose z'amadolari ya Amerika. Uyu rero ni umunyamerika, akaba umwe mu bashinze Alphabet, sosiyete ya Google rwose ifasha cyane mu gushakisha, ikorera muri California, yashinzwe mu 1998. Ikaba ivuga ko yinjije miliyari 307 z'amadolari muri 2023. Muri ayo matsinda rero ya muri Google harimo Gmail, Android na serivisi yo gusangiza amashusho ya YouTube nyine. Hanyuma ku mwanya wa 9 turasanga nanone umunyamerika Larry Page. Nguyu nawe akaba afite umutungo barirwa mu madolari miliyari 121. Nawe rero numwe mu bashinze iyo sosiyete ya Alphabet nakubwiraga. Hanyuma ntabwo tumutindaho cyane, ahubwo twihuse tugere ku mwanya wa 8. turasanga Larry Ellison. Nguyu bavuga ko afite umutungo barirwa muri miliyari 127 z'amadolari ya Amerika. Uyu nawe n'umunyamerika, niwe washinze kompanyi ya Oracle, akaba n'umunyamigabane mukuru nyine muri Oracle. Yatangaje ko yinjije agera kuri miliyari 50 z'amadolari ya Amerika mu mwaka kugeza ku itariki 31 Gicurasi 2023. ukaba afite ibice birenga 40% bya sosiyete ikora muri Texas ndetse n'imigabane muri Tesla mu itsinda ry'ubwato rero. Hanyuma muri kompanyi itegura ibirori bya tennis muri Indiana Wells, hamwe n'umutungo utimukanwa ibyo bita real estate. Ikaba irimo ikirwa cya Lanai muri Hawaii. Yitwa Larry Ellison, nyine tumusanze ku mwanya wa 8. Hanyuma ku mwanya wa 7 twihuse hari uwitwa Warren Buffett. Warren Buffett rero ni umunyamerika, nawe akaba avuga ko umutungo we ubarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Amerika. Wundi miliyoni y'amadolari ya Amerika iba irenga miliyari y'amanyarwanda. Noneho uyu we rero ni miliyari, ubwo sinzi ukuntu mu banyarwanda twayabara. Buffett ni umuyobozi rero, akaba n'umunyamugabane ukomeye muri Berkshire Hathaway, itsinda y'ishoramari ryagize inyungu zingana na 19%, kandi zigira buri mwaka ugereranyije n'inyungu yose iva ku isoko ry'imari n'imigabane. Ikaba yarashinzwe guhera rero mu mwaka wa 1965. Sosiyete ya Omaha nayo niye ikorera muri Nebraska, ifite icyo bita Geico, Creighton Homes na Dairy Queen. Zose ni business za Warren Buffett, kandi akaba afite n'imigabane muri Coca-Cola na Express yo muri Amerika. Hanyuma twihuse ku mwanya wa 6 turasanga witwa Steve Ballmer.
Steve Ballmer afite umutungo ubarirwa mu madolari miliyari 139. Uyu nawe ni umunyamerika. Ballmer yahoze ari umuyobozi mukuru wa Microsoft, ifite nyine software nini ku isi. Yeguye kuri iyo mirimo rero muri 2014, ariko akomeza kuba umunyamigabane muri Redmond, sosiyete ikorera Washington, ikora system y'imikorere ya Windows, Xbox games zikoreshwa ukoresheje console na tablet. Ballmer afite kandi ikipe ya basket ya LA Clippers, murayizi yatwika cyane ngiyi. Hanyuma ku mwanya wa gatanu turasanga Bill Gates. Uyu nguyu yamaze igihe kinini ari we mukire wa mbere ku isi, ariko ngubu ari ku mwanya wa gatanu. Muraza kugenda mutungurwa. Uyu munyamerika rero Gates ni washinze Microsoft, ikora ama software manini ku isi hose, sosiyete ya Redmond ikorera mu mujyi wa Washington. Akaba yarinjije miliyari 212 z'amadolari muri 2023. Amafaranga asigaye yose agacunga mu ishoramari rya Cascade rifite imigabane myinshi. Akaba afite kandi imigabane mu masosiyete menshi acururizwa kuri murandasi ku mbuga nkoranyambaga, nyine harimo gari ya moshi y'igihugu ya Canada, Jiri na Ecolab. Ni Bill Gates. Hanyuma twazamutse ku mwanya wa kane turahasanga umuherwe Mark Zuckerberg. Uyu nguyu akaba afite umutungo ubarirwa mu madolari miliyari 178. nawe ni umunyamerika. Zuckerberg rero ni umwe mu bashinze kandi akaba n'umuyobozi mukuru wa Meta Platforms, sosiyete ibarizwamo Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga nini ku isi. Menlo Park, ubucuruzi bukorera muri California, bukaba bwarinjije miliyari 117 z'amadolari mu mwaka wa 2022. Itangizwa bwa mbere rero ku mugaragaro hari muri 2012. yabaye niyo yari tekinoloji ya mbere ya iPhone nini kuruta izindi zose ku isi yari ibayeho. Ku mwanya wa gatatu rero, mwanya wa gatatu turahasanga uwitwa Elon Musk. Uyu nguyu nawe mu minsi ishize yarari imbere cyane, ariko n'undi aracyari imbere. Elon Musk rero umutungo ubarirwa mu madolari miliyari 189. Musk ni umuyobozi wa Tesla, uruganda rukora imodoka zifite agaciro gahambaye ku isi. Sosiyete ikorera muri Austin muri Texas, igurisha ibinyabiziga by'amashanyarazi ndetse na batiri z'izuba. Musk kandi ni umuyobozi mukuru wa SpaceX, uruganda rukora roketi rwafashwe rero rwagiye mu biganza bya NASA kugira ngo rusubizeho icyo gajuru. Kandi afite isosiyete ikora imbuga nkoranyambaga ya X, murayizi rwose, yahoze yitwa Twitter. Hanyuma ku mwanya wa kabiri, rero twihuse cyane turasanga n'undi umunyamerika yitwa Jeff Bezos. Uyu munyamerika Bezos niwe washinze Amazon. Mu minsi ishize itari myinshi cyane yarari ku mwanya wa mbere, yarafite ngira ngo amadolari agera kuri miliyari, yageraga kuri miliyari 200 z'amadolari ya Amerika, ariko rwose ubu ngubu akaba ari kuza ku mwanya wa kabiri. Yes, nkuko tubikesha rero Bloomberg Global Billionaire Index, uyu nguyu Jeff Bezos ari ku mwanya wa kabiri, akaba afite umutungo ubarirwa mu madolari miliyari 196. Bezos rero muramuzi niwe washinze bwa bucuruzi nababwiraga bwa Amazon, umucuruzi ukomeye ku isi. Isosiyete ikorera mu mujyi wa Seattle igurisha ibikoresho bya elektronike, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi bicuruzwa binyuze ku mbuga, bikanyura ku rubuga rwayo ruri mu ziyoboye ku isi kuko ari urwa mbere. Igenzura kandi ibiryo n'ibicuruzwa kandi gatanga serivisi zo kubara no gukwirakwiza ibicuruzwa. Amazon yinjije miliyari 574 z'amadolari muri 2023. Ikaba rero iyobowe n'uyu Jeff Bezos, ari nawe wayishinze, akaba ari we mukire uri ku mwanya wa kabiri ku isi yose. Uravuga uti rero none ku mwanya wa mbere harinde? Ku mwanya wa mbere rero w'abaherwe kuri iyi si ubu ngubu
witwa Bernard Arnault nk'uko biri gutangazwa rero akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyari 197 z'amadolari ya Amerika. Uyu ni umufaransa. Arnault umuyobozi wa LVMH, Moet Hennessy, Louis Vuitton. Iyi rero ikora ibicuruzwa by'agaciro gahambaye ku isi. Louis Vuitton n'umuntu yambaye uramureba ukamanika amaboko. Uyu muherwe rero ugenzura hafi kimwe cya kabiri cya LVMH yinjije miliyari 79 z'amayero, ubwo nasaga miliyari 83 z'amadolari muri 2022. Agurisha ibicuruzwa birimo ibicuruzwa by'uruhu bya Louis Vuitton, murabizi, imyenda, inkweto n'ibindi, amasaha ya Tiger na company ya Dom Perignon. Uyu ni uri ku mwanya wa mbere yitwa Bernard Arnault. Ngayo nguko rero ngabo abakire 10 ba mbere ku isi. Uru rutonde ni rurerure nk'uko nduri kurusoma kuri Bloomberg, kuko bagera mu bantu 500 nibo baba bari kutwereka hangaha, ukamenya ko uri ku mwanya wa 500 yitwa John Sar, akaba afite miliyari 5 z'amadolari ya Amerika. Komeza kubana n'inyungura magambo official, nzajya nkugezaho rero ibintu bigiye ari bishyashya ubu kwiriye kumenya. Ntujye kure, ibuka gusangiza n'abandi ibyo dukora. Imana ikurinde. Amagambo official.